Pediang sengau bahai pi sachisen syaka MCS Gospel Preaching Channel. Bat ke khubor ke bah ngiyok sengau mentah ke sengi kedai Sepang ke kitab Jing Penpau, The Book of Revelation. Ke kitab Jing Penpau kedai ke kitab ke bakhadu jong ke Bible. Bat ka long kitab ke ba ban Sempang ya ki ba ublay un sepenpau ha kine ki sengi bakhadu. Lathok yaka da u apostol Yohanes langba mensem jong ublay. Latip ya u Yohanes kum u Yohanes kadau lanang Patmos. Haga jing shisha udai uway nagi senran u Jisu ha kato kapor. Kane kadau lanang Patmos kadon ha Asia Minor hari Kris. Bat ya u Yohanes lakha haga senem keba Shipau AD. Uyonis ulasyak pensitam bon rukom nakabenta ke gospel. Batla jus diru yu hag umpniang halording da ke karai kebahe. Handrai uklam mensau nayap. Bat paro kibayo iya kata kila lengok bat shifting penban. Kene kedai namar kejinya da kejong ublay ya u. Ba unyo pendep ya kekam ba ublay ulah kwa ya u ban yo penpau bat yatho syaka pertai ya ki ban saja ha kini ki sengi ki bakhado. Kumta uyonis ulah tho ya kene ke kitab Jing Penpau ha usnem kendai pusan AD. Tehagane ke kitab Jing Penpau Uyonis ulatho henyau teli ki shithi sya ki balang ki bah Asia Minor. Ki jing tho ki long hakiba bun rukom syapang ke jing itu pau vision ke jong u. Syapang ke history ke perthai bat syapang ke bekut kia the end of the age. Tahadin ke jing tho ya ki henyau ke shithi utho ya ke jing yo ipau ya ublay. Ki shithi bo utho ki longru ki kentin jing ai kublay. Uong. Tolong ke jing ai happy bat ke jing suk na uta ubalong. Bat ubal julong. Bat uban sawan. Ha uta uba iit yangi. Ubala sat yangi nang ki pop jongi. Ha kesenam jong uhi. Jing Penpau iway ketkot kebasau hantu nrew. Tehadin kine ki henyau ki shithi bat ki jingyo ipau. Uyonis ulayo inengkong ya ublay. Haga khet jong u habneng. Haga bala ker tawyar ya ublay dagi rangba elders. Dagi angel bat ki jingtau. Gracious. Bat ukon lang berot ublay. Ujisu. Bat kejing sawa pejam Uyonis uyo iru ya ki henyau ki jing pendat. 7 seals. Balaple. Ya ke jing put turoy balaput. Bat ya ki pliang ke jing bitar lathe. Ki henyau ki jing pendat ke thau. Ya ke thma. Jing ya penyap. Ke nem snew. Ke jing yap. Ke jing penstom. Hadu ke jing yap. Bat ke bekut kita kia. End of the age. Ki jing put turoy ki thau ya ki klam babunjat. Ke jing bishar, ki jing jenjar, ke thma bat ke jing yap. Ki pliang ki thau ya ki jing pang besyar khai. Ke klam, ke jing bishar. Ki bor mensim ksut. Demonic spirits. Ke jing penjat bat ki way ha kebaya dairu bat ki kam sensyar perthai. Ke jing yak sait ki mensin korukom mane bat ke jing hikai niam babakla. False religion. Ki bak pen bakla ya ki briu
na kejingat. Bat kepekadu uyonis uyoi ya kebeneng. Hakabaki umat Kim Don Shu namar ublay ulanyat yaki baro. Kine kilong ki ei bu uyonis uyoi kan. Uyonis utho yakine ki ei baro daga boro mensen ublay. Babaro kibangait kindon kejing kerman hau kris. Kijing thok baro haka kitab jing penpau. Ki ai kejing kerman. Bahaden balawai ki bor kejing dom. Kawan kejing keman babam jukut habanang. Uyonis hakapor ba udon ha daulanong Patmos. Uyo iya ucisu. Uong. Mga uyonis upara bangai jongpi. Ngaladon hagata ka daulanong ya kabala khot Patmos. Katkum ke kitab jing penpau iwei kendai. Tehagane ka daulanong ki don hi ki briu kato katne. Patlang ba kine. Uyonis ulak ban pak ya ki jing thok jong u syaki hinyau balang. Uyonis uong. Ngayok sngau na syedin jonga ya kekten bajam kum keturoy. Kaong. Ngalong mga alfa bat omega. Ubanengkong bat ubakadu. Ya keba meyoi. Tothok hak kitab. Sya Ephesus. Sya Smyrna. Sya Pergamos. Sya Thyatira. Sya Sardis. Sya Philadelphia. Bat sya Laodicea. Kilak ban syam jing penpau iwei. Shpau hadu katwei. Kumta uyonis ulat ho syakine ki henyau balang. Kiba Asia Minor. Bat kine ki balang ki don laga jong ke kerteng. Laga jong ke jingmut jongki. Kat kumba ublay uong. Kumta Ephesus kemut kejing itenat. Smyrna kemut kejing syak shitam. Pergamos kemut kejing yathok syongkurim. Thyatira kemut kejing kenya baklam sangat. Sardis kemut bedangsa. Philadelphia kemut jing yiit kum shipara. Laodicea kemut kemon nupat ba ne people opinion. Kine ki henyau balang ki don la ki jong ki jinglong. Hanrai tang ye ka balang ha Philadelphia. Bat ka balang Smyrna. Bau jisu ukhalam penrem ai. Hanrai ukular ye ki banri kendang. Jing pen pau lai pradu khatway. Kane kamut ye ki ying mane jong no re jong no. Hano re hano. Hanrai ka kten balang ka thau ya ubriu ne kabriu. Kibale katkum ka kten ublay. Ne kiba persya bat kuran ben blay. Balang kamut kemet ukris. Bat uta ubadan ha ukris. Ulong ujong ukris. Namar ka balang kadai kemet ukris. Bat ulabu ya uban long ukli. Halor ki ei barok. Ya kabalong kemet jong u. Ilaban syam Ephesus. Iway ardu arpulai. Bat kabalang kebakat du kebangi dan mentah. Kedai kebalang Laodicea. Kene kebalang kedon hakane kejuk mentah. Balatip kum kebalang mon nupat ba. Kene kebalang syid ru'am kriat ru'am. Tongin nyepet kumno ublay uong ya kene kejat balang. Uong. Nga ithu ken yiki jingle jongpa. Bapam long kebakriat lemne kebesyit. Ngada kuat dik bapan dalong kebakriat lemne kebesyit. Kumta na bapalong susait.
kriat ruam, shit ruam, ngan sepri no yepa nag shentur chonga. Jing pen pau lai khat san hado khan riu. Kane ke pen I ba ublay ubitar ya ke jinglong. Kane ke jaj balang. Ha kine ki sngi ba mentah. Balay ublay ong kumta. Naba ka ong. Nga kabariu baha. Ngalapan man spa. Tengam dan jing kerdo ay ruam. Henry pham tip ba mapahi. Palong kata kabalanat khap. Bat kabajenjar sat. Bat kabaduk. Bat kabamatla. Bat kabalengkhoy. Jing pen pau lai khat nyo. Kamut ke ay gane. Kadai ke jinglong ki brio babon. Ki yabe hagaspa jongane ke purthai. Daga bakalet no ya ublay. Kum utenrai ke jingkur ku. Hadu bagata ke spa ke pen matla. Bat pen kelut ya ubriu. Ha kene ke juk. Bat kata ke jinglong balang ha ubriu. Supen hun ha kata ke monu paj ba. Ne monu para bangaj. Daga ba ya ublay syadin. Na kata kadau. Ublay uong ya ke balang laudi kaya. Ngan pen ibuj hapa. Bapanthet na nga ya kaksiar balaprang hagading. Bapandayok man spa. Bat ya ki jan kup balik. Bapanyok kup yalade. Bat bakan ompau ke jing lek ran ke jing lengkut jongpa. Bat ya ke jing selek kemat ban kelan ya ki kemat jongpa. Bapanyok I. Jing pen pau lai khat pra. Ublay ubitar ye kum kene kejat balang hakene kisngi. Na kata kada ukuran kumne. Kene kerukom jong kene ke balang. Lada kam kela bamut kloy. Kan omdon benta hagajing mikpat bat hagajing rong no. Ublay ubitar mentah. Na kata kada uong kumne. Kat ye kibanga ngeseneng. Bat ngesempat. Tos ngau shitham namar kata. Bat to kela kebamut. Jing pen pau lai khat khandai. Ublay dagam ta ke buram ke jong o. Amen.